Angbane amba domo ku Kristo. Inde senyi anina. Nya pa simba va ne Loho Dedoo station radio wesu Tiv Catholic Link ne. Nya ka Adua short time henshin su Mzungun ne. Ma angba waso na sim kan ma Dedoo manya ma ka angba waso Reverend Fada Asaka. Na sikene ne to ongwana ma angba waso. So no chi. Bana Adua wasu nya ka Adua short time ken show lent. Ken Loho Dedoo su ngwa nya ken John tukisha nini. Yu mom zana yu chapo ka mom iyo soko kwasi uyangi kolon wele njala. Iyo mbaka Loho Dedoo no ta ba ido sinangi shakwa ba shayele be ken yo. Simba mangeren maba farashi. Bankamba hamen kwando. Ba yabe be shima shaw kuratini za yobu hungu wa monu ma ko prapra. Yangi hungu ye yolo be pa bulomba sulobo. Manigbo adzungo be monu. Ma Yesu yanga so umbu ha ma shechi be pa be faye bulomba sulobo. We nje mbamba ba sulobo ga yabu ko kwaso le jane be velon kene to shachu yo chibi nenge shachu kwasne ayakunya. Alagasi ngwa kwana ya suru na be bio fese. Pa masine be bio fese ga shachu sepa Shiegh ga sulu ka vena ha. Sepa Shiegh ga sulu na odzungo bana mhono. Sepa Shiegh ne kasi soyi na ona yeshi obola kunya. Sepa Shiegh ka gbapso oji ene toyo lu hwayo su na ogan sho su na ogan bio. Sepa Shiegh ne kasi remba we kwa bola ibi pishi shachu we kwa doga yo. Sepa Shiegh ne kasi toshi wele ogbana bagana we fa akabo a yowela shinkawe alokere mi ejekpa hama shose momkene ka ngana hayo sekpa samaile nje kama farashi amangere na ha shisemba a kwasi we kwa bona kwasi kolon a diavene kwasi ne fayongo shoboje ulamantsa pagano ulamenge mana pine nomsu kwa diavene langu hana bakunya kolo kwasi ne pishi kaone fati opine mpingu kwa tsakbaga irati kwasi daga miyewu irati na gana tisikiaye afati o wanti sekpa hene penge tina ki bibilone shachu sekpa ko kwasi ne yene ashebe pishikasi ye shinkasi yega ken kwasi ne semba hu ken kwasi ne semba jende ken kwasi ne semba boki o shota o do se nge shakona ken ko kwasu ye kolon adia avene yo ka Yesu ora kwasine ken do shima mbokpam na obioga ye podi kada ren ko aboga kenim kane ma Yesu ba se hene ka bishi ba ta na ka ma se hen ken yo hihi yo mhono bazunga ma Yesu ma do shima na ange bishi ka zungo se mhono fele shi kasi kwa bo vihi Iyom na ha pa sepa masi ha odzunga agbande mhono mowe ko sho hwayo ma yang Yesu ka ayo na vihi jigando na rafati Solomon na gazaga Yesu
ne o shobo bioga paka ka yi huna shobo ina era Yesu na hase kwa dosu ha walo we shobo pa sinana jijihe basi yiwe se kula chusha shacho kwa bo na era dosu fa kusu o shobo na era ma shuru na yi shobo la shacho na yi shobo na fata oguma ha ma sheche ko shautayo Yesu ane o shobo bioga paka ayiwe shacho shobo ina na ha jikpa ya ka we shumai o shobo mana zuwa mgam shima kape was ke ma ku tu mi on shopo karota ma look at you ke shota you ha kiru gbe ka mama kiru gbe ka ro ajara Yesu ka we shumai alo unu zingo so mo no yasu gumba shima to solo ma se yanga lent a si shemi hene ka yanga su fato zuwa na mgam shima la ma se gba yo a yangna o se kwa so no ma se na hide hena ondo unerumu ya nasa grasa olen kwane kenti Yesu Kristo to wase amen Alwe wo lu shobo yo gala hema ta yuan. Alho Dedoo nyi ajesungwa zo ngba wosine. Na se yem ne. Ma se da hen sha solo basi ma se penete ana lomoya azungu sem asolo basi. So ne chi sa do sha